okhulumayo ngumqondisi uPresident uMthwakazi Phathi. Siyajabula ukuthi namhlanje besilapha eBeria sizokhuthaza abantu bakithi ukuthi bakhumbule ekhaya ukuthi siyelwela inkululeko yethu. Ngokunanzelela ukuthi abantu bakithi abaningi sebese-South Africa sile more than 2 million people abantu bakithi abavele emathebelelethi behlukunyezwe nguhulumende we-ZANU-PF. So sibalandile nje lapha eGoli sizobakhuthaza ukuthi hayi kusamele sibuyele ekhaya siyolwela umhlabathi wabokhokho bethu lakho konke okungumnotho wethu sokuthethe ngabanye abantu. So ngokunjalo silibandla le-MRP soqhubeka sibalwela kodwa sikucelayo ukuthi basichase nxa sisasebenza khona ngale ekhaya. Njalo kule ndaba leyi eyabonensi esibone khona mhla ka-9 wayonala inyanga kukhatshwa onensi abavela esishoneni kuzibhedlela zonke zemathebeleni. Siphathekile-ke ekulusweni lolu hlupho sadinga ukuthi sibone ukuthi vele abantu bakithi bona balawo yini amaphepha angabenza ukubana bakhatshwe. Sakwanisa ukuthola amaphepha kumbe ngithi ama-certificates abantu bakithi abangafika 200 abale-maths ne-science ne-English lawo wonke ama-subjects angafunakala ukuthi bangene ku-nursing, abanye bethole i-A-level. Saqhubeka-ke siyilisa lindaba sibhalela i-Ministry of Health sayinika i-petition, sabhalela uMnangagwa ngokwakhe, sabhalela u-Resident Minister wakoBulawayo, lawo bonke ama-stakeholders a-concerned ngokucela ko-Chief Executive Officer bezibhedlela zonjalo ukuthi hayi indaba lesifuna ikhangelwe ngoba sinanzelele ukuthi bayephule isisekelo sombuso esikhuluma nge-fair regional representation nange-divisional power. Sisasebenza nje sakhulumisana namaloya sibona ukuthi singancisana njani ngale ndaba ukuze siyi-challenge ecourt mhlawumbe uhulumende arivese i-decision yakhe ayenze ukugaba. Sembuya edabeni lwama-sanctions esibone uhulumende we-ZANU-PF ephatheka kilo ukuthi khona ama-western countries akhiphe lama-sanctions. Okokuqala, ama-sanctions aseZimbabwe ngawa-affect iZimbabwe yonke as a country. Kuthiwa ngesilungu ngama-targeted sanctions, kusitsho ukuthi amazwe lawa akhangela labo abantu abakuhulumende aba-corrupt njalo aba-violate ama-human rights issues kanye nento ezigoqela ukuthi abantu bakithi basahlukunyezwa. Ke thina njengabantu bemathebeleni thina sithi sikuma-sanctions under ZANU-PF government from 1980 kuze kube namhlanje ngezindlela imathebeleni ile 39 years under sanctions zabantu bempumalanga. Kusitsho ukuthi la ma-sanctions abakhala ngawo beyi-ZANU-PF thina sicabanga ukuthi awethu ayedlula lokho. Njalo izwana uhulumende weZimbabwe ezahlonipha abantu emathebeleni asinikeze ngokwethu. Yikho lapho esakuthi ukuthi hayi ngempela bayananzelela ukuthi abakwenziwa yiBritain namanye amazwe ase-western countries khona ngale lathi yikho esikhala ngakho ngoba sifuna inkululeko yethu singabantu bakuthakaza. So la ma-sanctions awalani lathi sithi siphakathi kohlupho lwama-sanctions eZANU-PF begqugquzela ishona 1975.